permission ke council pen pipe de jorong le di jordi ke nam ye bolo de council pen permission pipe nangi ande hala permission ka be pin men ke jordom han ko pe bol hala cancel si de ko ja alo pata pite ko de la tum se jordom de ki pulo bodi neli metham masi cm budget tong no alangli non neli tum APHL si aviako je patalong haladak tok de nangi miadi patalong RDC komanduma when this pata is la land is sold from that day this pata is cancelled kusi hadak tok de nangi pudan ni tum pulo nangi pulo hala pi hot claim ke de nante papi jor longare pi apolo alu kheti bang tu si claim chok ki pulo idung council tu gela karbia tu kaseller bot langdun from nei mante kheti ke claim idung ja bot nang nei ma lahi ko lama bage chok cholo no pante ali tum Lasan kali. Nanti cuma panelis cuma respect. Nanti cuma para pon itu bantunya. Ini bantunya. तुम करेंगे क्या? Kali pasang kali masuk kali apa logis kamu masuk kali nanti ini kan cahaya macam tu kali apa pasang siapa ekonomi kondisi kamu kan kalau cuma apa tiga apa putih salah pasang ini sekali kita kali kondisi macam isi masih jaga kali masih jaga kali kasih tahu ke dia kata sama ke hai aja kelam ke baseless kusini lipudan ke dia lapang solar project terus tidak ke sumara menjadi pula bagi guna hokta internet non ini dah ke tekiti MBA college kacau hitung situ aku alang lihat alang lihat dia lo sakit di duta boleh sumara lagi lada ketok dojo lani liho lada ketok dojo lani liho lada ketok dojo lani liho the resulting smoke from solar panels could contain toxic metals and be inhaled by the nearby community. These toxic materials could harm the digestive, reproductive and nervous system. Even a few solar panels may have a low toxicity level, but it still remains a health risk. Nililih kata kali.